Pupinova nagrada Matice Srpske dodeljuje se od 1996. godine iz Fonda Mihajla Pupina te sredstava Matice, a za diplomske, master, magistarske i druge naučne radove studenata redovnih studija. Prvu nagradu ove godine dobili su Trivko Kukolj i Aleksandar Stanisavljević. Drugo nagrađeni su Ana Ćupurdija, Anka Jevremović i Marijan Urekar, dok su dobitnici treće nagrade Milan Stojanović, Vukan Ninković, Milan Božić i Darko Ninković. Utisci su izuzetno pozitivni, velika mi je čast što sam dobio ovu prestižnu nagradu, a nagradu sam dobio konkretno za jedan naučni rad koji je objavljen u međunarodnom časopisu i koji je u stvari deo mojeg istraživanja na mojim doktorskim studijama. Meni je velika čast što je moj rad izabran u ovako jakoj konkurenciji kako master, tako i diplomskih i drugih naučnih radova. Rad je nastao kao rezultat studentske prakse koju sam radio na Institutu za fiziku u Zemunu. Praksu sam radio u drugoj polovini 2018. godine, a rad je prošle godine objavljen u časopisu Physical Review. Iskreno, ja sam se prijavila bez nekih očekivanja, tako da sam zaista mnogo srećna, velika mi je čast da budem ovdje danas na ovoj dodjeli. Žiri je naglasio da je ovogodišnja konkurencija bila jaka, te da se biralo između 16 izuzetnih radova. Svi oni su pokazali visok istraživački kvalitet, specifične rezultate i svaki od njih je dao poseban doprinos u svojoj polju. Najviše radova iz oblasti elektrotehnike, ali imamo i dobitnike iz fizičke hemije i drugih oblasti. Dakle, to su one oblasti kojima se bavio Mihajlo Pupin. Pupinova nagrada Matice Srpske dodeljuje se jednom u 3 godine, a ovogodišnju je podržala Gradska uprava za kulturu grada Novog Sada.